好，我是来自新疆艺术剧院歌剧团的史春辉，现在是一名职业歌手及演员。今天我是背着他来的，希望一会儿能给他一个惊喜。Programımız şu ko'rsatilgandan keyin sizlarga balkim kelayotganda nurg'un yaxshi inkoslar ha. Shundaq Adila, bizga jiq videolar keldi. Uning ichida menga ta'sir qilgani Dilshod akaniki "Men va mening vatanim" temasidagi naqshni bir oylik ishlar o'tirib, qo'shalxo'ram o'tirib, attaki billa aytib yo'llagan videosini ko'rib qoldim. Demak, shuning qaraganda bizning bu programmamiz bir oylik ishlari billa o'tirib ko'radigan yaxshi program bo'pti deb suyundim. Mağma bak ta'sir qilgani, yiliqi bir muhit asrash xodimlari yo'lda turib yetib vaqtida ko'ramagandik. Telefonda ko'ryapmiz. Deb nechalarning bunda ko'rayotgan ko'rinishlarni ko'rib ko'zimga yosh keldi. Har xil shunday xo'shallanarli xabarlar keldi. Davomli tirishimiz shundaqku. Tirishimiz davomli. Yaxshi qilamiz. Endi bugungi Historiyaga kim keldi programmamizning takliflik mehmoni kim? Qarab boqaylik. Satalgan ko'ngilga nur sen, qo'llazig'i jonimma umr ser. Kundir o'tding be o'ralmasqa, aqqan yo'lni sekil. 哦，陶老师来了。 Kundir bositib barasin ba, o'shasin be mangilik janasin ba. Ay nuruna malanib torman yolg'iz, tugan yerdan salqin tunda. Merhamet. Kızınız karşı alın. Kazgınağa mı şu çiçeğinizni östürüp atqıl uzun yıl oldu ya. Ben sizni konuşsam... Ben toy qilgan vaqtimda biz men ayolimning uylari vaqt men chechim uzun emas, bu mekildi. Shu bilan bularni uyi ochishdi bo'ldi. Şun apısı men ayolimga debdi, "Bala, mush bizning meyada uzun chashdi yo'q bu yerda. Hamda qazgani chechi degan belgi keldi. Bizning mayt urutib qolib, cho'nglaba, qo'qa ketmisin." Manda bir deb kap chechin elebetib kapchi. Anda bir boshqadan qo'yib olsanglar bo'ladi debdi. Shu bilan bu gapni men apam anlaqamamdi. Men apam jo'zni dur qo'yib chiqibdi. Qizini bamsi balab chechini kesmaydi deb. Manda chiqagan. Manda kelebet qiz. Öylekiler kollab. Asrab. Boyan qilib asraymiz. Seriq may bilan, qaymoq bilan yuvib chechimiz, ayron bilan yuvib. Ha, qazginaga. Biz shu sizning programmaga taklif qilishdan burun, sizning naqshlaringizni, ana degan siz to'g'risidagi ba'zi bir uchurlarni to'g'ri e'lon qildik. Şunun sizin məstanlarınız olsun və ya ki görmənlərimiz olsun, siz toğırsız nurgun suallarını sorudu. Ondaqda Oppo televizoru da çıkıp atqan. Bu 6 sandır kanaldı bilen qaysını tanlaysınız? 4-nji bir sorap baqayçı. 4-nji bir qarab baqayçı. Buludu qani. Aslında her bir kişinin qalbida özü yaxşı görülgan, özü həvəs qıldıgan, naqşlarını yaqtırıp anlayılgan kişiler buldu. Ondaqda siz özünüzдің tunji məstanınız kim o? 其实我特别好奇，就是哈老师的偶像是谁，我也特别想知道。 Suyjan bir naqshi batdi. Oy, Suyjan nimaga Urumchiga kelgan, mushu burunqi Tiyiganda, tantarbiya sarayida o'yin qo'ygan. Men hayajonlanib, vaqirab, beshimga kiyib ats ovozim tutib Men bir umrimda, hayotımda mushu Suyjan bilan bir sahna chiqib o'yin qo'ysam, o'yin qo'yib bo'lmay, yuk qaytib kelib altaga bir taqchib qo'ydim. Barbayga chiqmaydi, alta qoz bo'ldi. Shunda armonlagan Suyjan Şanghay'da ötküzgen bir yol, bir yiyece bolçu. Şu vaqtda Suyjan yedi bile biz Afant yedi birleşip bir saqib oyak. Şun bilan aşı yetip turib aytib oyladım da men. Muşu monjuning oldida muşu adam bilan naqshsa arzuyib cho'ngdi. Mushuni keyin etib bo'lib ketma dedim qo'sh vaqtda. Aşı o'ylab turib, yana bir maydonda yana bir chiqsa bu yerda. Yana bir maydon uçuruş qilsak deb shun bilan. Demak, arzu armanlaringizga yetgan vaqtda siz hargiz yana pastlab qolmaysiz-da. Yana davomli arzu armon qilasiz. Ashundan andan yana birisi Lyoxan Losh.
Liuhanma, Liuhan Liuhan, buni ovozi bak tatlı. Ben Yohan Laoşu'nun Tianwen Sıdıvın degan naqshini shunday yaxshi ko'rib aytaman. Shunda ikkinchi savol kelib qoldi. Qaysi numarni tanlaysiz? İkincisini salayçı. Ikkinchisi. Qazg'insiz yaxshimisiz? Men bu yil oliy maktabda putraylab qoldim. Men shu jushqun, qaynoq hissiyot to'lgan, shu to'lg'in usul naqshlarni pek yoqtirib anglayman. Lekin bu jihatga qiziqishimni ota-onam faqat qo'llamaydi. Shunga bu jihatdan men sal gangrash bo'lib qoldi. Mening so'raydigan savolim bo'lsa, shu ilgari sizmi shunday ahvol bo'lib boqdingmi? Bu mening beshimda o'tgan shu. Bu men o'ylayman o'zining muzgul qobiliyatiga qarash kerak. Endi muzgul qobiliyati shunday yaxshi bo'lsa, onda uydagilar ishonchi bo'lsa, o'qitish kerak. Kasbni yaxshi tanlash kerak. Kasb yaxshi tanlamasang, keyin pushaymon qildi. Shuningdek, ota-onalarmi o'zlarining bolalarini davomli bir ko'zitib beqib, iqtidori haqiqiy bo'lsa, qilg'isi bor ishlarga qo'ysa, agar bo'lmasa, o'zi qilolmagan ishlarni bolalarga zo'rlab qilg'izib, besim berish orqali o'zining yetolmagan orzulariga yetishmi, tas to'g'ri emas deyman. Endi o'zi azdirmi ota-ona unda bolaga o'zining orzusini qo'yadigan bakchiq. Mencha bo'lganda endi bolaga qarash kerakchi, qiziqishga qarash kerak. Yana bir savol ko'raylikchi. Onda 6-numar tanlaychi. Hi, 大家好. Yaxshimisiz Adilada? Salim Qazgan ağa. Menen de bir so'rov tushadi deb o'ylamagan shilarsiz, a? Tan qolmangiz. Men de o'zingizning istiq qilasli tizdirmangiz bo'lsin. Bu so'roq bizning o'zimizning singlimizga bo'ladi. Al avtor retinde o'zingizga eng unaytini qaysan, soni bilgim keladi. 哇，我非常喜欢这个主持人，真的是太好了。 Bu taraf so'roq hamma riyosatchi Gulsari. Ha, shunday. Mana Bizning o'nish men bilan bir yurtliq. o'zingizning eng yaxshi ko'rgan naqshingiz qaysi deb so'radi, bu deyman. Hamda men o'zimni ijod qilgan naqshlarning hammasini yaxshi ko'raman. Yani shuning ichidagi bir naqshim bor, bu naqshni shu vaqtda yozgan naqshda. Yumboni oda ayirdi. Şinjan Taririyo Soda Çeklik Şirketi xas namını ağan studiyaga kim keldi programımız naytı qızgın davamlaşıvatıdı. Biz bilen hemkarlaşkan Oppo Reno 5 jürüşlük yan telefonlarıga strategiyalik hemkarlaşkan yegi qahvalariga naytı çoğunkur rahmetimizi bildirimiz. Şununga bu Qahvadan bir aba içtim. Qahvadan bir işkaş, naqşыңızda bir anlaylı. Aba içtim, yaxşı ki. Aba başlapta bize Söygünüm seni kucaklayman. Şunda? 在这寂静的夜里，我着你为谁孤寂？今夜在我梦里，拥抱着你，如此甜蜜。在这漫长的夜里，你在我怀抱里，让我来靠近你。 温暖你受伤的心，擦去你眼角的泪，黑夜里我陪你，抹去心中的伤痕，让我陪你，拥抱你，我的爱人。 Qazikin ağa, ben sizni şu Qazikin muzika atirtidagi jushqun naqshlarınız bilan tanıgan. Siz şu Merkezi Milletler Daşiyesi'nin muzika fakültetida pianino kasbida o'qitgansiz. Onun üstüge o yıllar 1985 yılı ekan. Mening bilishimcha, o yıllarda pianino kasbida o'qiydigan bizim bu tarafdan ko'p odamlar yo'qdigi deyman. Bekas. Shundaqmi? Bekerak az. Siz şu vaqtdagi o'qish jarayoninizdagi o'zingizning his tuyg'ularingizni bir so'zlab berasiz? Eli oblastdan bir klass o'quvchini Beijingga olib o'qitdi biznichi. 20 balning ichidan tanlab, 3 gangching chaldigan bolalar tanlab olib chiqdi. Şunun birisi şu, iş o'quvchining birisi siz bo'lib tanlandingiz. Bu haqiqatan sizning shu vaqtdagi ta'limingizda, ha? Shu. Hamda bir tarafdan talay deymiz, yana bir tarafdan o'zingizdagi qobiliyat. O'zingiz bilsiz, gangching degan muzikaning
atısı dedi o. Haqiqatan. Atısı dedi aşının gangçını bölünüp intayın azdırgıcı şunda razı. Şun bilen gangçını aşağı başlayıp üyenge. Aşağı üyenip andı mektep bitirip qaytып kep 6 ay ömek işledim ben şu. Şu vaqtida Qazıkın ağa, siz aşındaq pianinolarni çelip, aşı 6 ayga bağandan keyin ular sizga shunchalik havas qilib ketgan bo'lg'iydi, ha? Havas qilmadi aslında. Manda bir de. Bilmem, bak qiziqish bu. U vaqtlarda 85-yili gangchin degan hamda bak ozg'u. Bizning ayada gangchini bağandan keyin gangchin qoldi yo'q. Chaladigan fursat yo'q bu yerda. Andim men qanday bo'lib ketibsan, denzichinchi bo'lib ketdim. Men hozirgacha 25 yildak 26 yil bo'ldi gangchin chamaqli. Aşı gangchin chelishni o'rganmagan bo'lsangiz shu vaqtda yeliqi densinglarni chelib ishlaringiz bo'lmaydi, yo'daylaringiz bo'lmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Sizgimi bugun biz bir sovg'a tayyorladik. Bu sovg'amiz bizning ekranimizda, ya'ni shu Oppo televizorida chiqadi hozir. 大家好，我是斯琴格日乐。哇，这是斯琴格日乐老师，我也特别喜欢他，他也来过我们美丽的新疆。哈斯肯你好，听说你正在参加新疆广播电视台的《今天谁在》录音棚栏目，在这里呢，我祝你一切顺利。今天的录制呢非常成功，也希望新疆的这档栏目越做越火。Qanday bu sovg'amiz yaxshi o'tdimi? Cho'ng so'g'a. Suchin Girl bilan siz hatta birga o'yin qo'yib ekansiz. Suchin Girl bilan siz tabrdoshkansiz. Shunday. Men shu birinchi qitim sahnaga chiqib Altayda naqsh etgan vaqtimda mening bir shunda bir cho'ng arzu etdi. Mushu Jungo Chunje Vanxuga chiqsam deb shunda bir armonlagan tipcha. Men 10 yil tayyorlandim. Naqsh etdim, naqsh yozdim. Shuning bilan 2001-yili meni arzuyim ishga oshdi. Axir chiqdingiz. Axir chiqdim Chunjama. Qaysi naqshni aytdingiz? Chinnuri degan naqsh aytdim. Chinnuri ay guli abnuri degan naqshni shu vaqtda birinchi qitim Chunjama deb Chingalo bilib chiqamiz. Bu shunda yaxshi muzika. O'zi masalan bas gitar chaldi, onun sirtida o'zining naqshini intayin boshqacha aytdi. Bakchiralik aytdi. Pat ko'rishib turadi. Biz ishlagan bir kechalikka Suchin Girl'ni taklif qilib, akaygam to'g'ri. Qashingni qara deydilar degan naqshni aytmaganda, ajoyib qiziqib o'tganjimi? Bugun siz shu programmamizga, naq maydonga qaysi naqshlarimiz ekansiz? Uyg'urcha naqshidan gullangan yoshlikda bir naqsh bor. Yana birisi muhabbatim sen deb, chin-chin deb. Bu moshunda bir sho'x. Mushu naqsh. O'zimning bir yangidan ijod qilgan bir naqshim bor. Yangi ijodiyatmi borda? Yangi ijod qilgan. Bir sal uchun degan. Ja unda Qazkin ağa. Yigitlar to'sib qoldi. O'rimizga chaqiramiz. Eng avval ovozdan birsini qilib olgan bo'lsak, İlyar Qaysar bas gitar. Aba Bekri gitar. Pay. Alim tok gitar. So'qmi sozni birsini bitlab kam. Ey yaxshi. Yodijan, Alim, Jampan. Shundaq yaxshi ekan ovozlar. Biz boshlab ketsak bo'ldi. Gullangan yoshlik boshladik.
yemeyesin küldek yaşlıkka akıl sağlanma başlar kaynar bilim işki coşkun bulaktek yaşlığını külleter arva yemeyesin küldek yaşlıkka akıl sağlanma başlar kaynar bilim işki coşkun bulaktek yaşlığını külleter arva yaşlığını küldek şeğini Pekiştiğin bilim yoluna tamar seni uçidek terim tamar ete vakit yoluna tamar seni uçidek terim tamar ete vakit yoluna ana sola Yemeyesin küldek yaşlıkka akıl sağlamla başlar kaynar bilim işki coşkun bulaktek yaşlığını külleter harva yemeyesin küldek yaşlıkka akıl sağlamla başlar kaynar bilim işki coşkun bulaktek yaşlığını külleter harva yaşlığını küldek şeğini pekiştiğin bilim yoluna tamar seni uçidek terim tamar ete vakit 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 yoluna Bekbeyze, Kazıkın ağa. Şunçilik hayacanlandım, oturamadım ha. Çıkıp tan oynap itkim ketdi. Yaşlık hakikaten şunçilik bir güzel devre. Yaşlık bizge mehmanken o. Sizdinki ikinci nakşanız qaysı nakşı boludu? Bir sen üçün degan. Başıldık. Programımızın xas namini Şinjan Radio Soçaklik şirketi ağan. Oppo Reno 5 yürüşlük yan telefonları hamkarlaşkan. Yega kahveleri stratejilik hamkarlaşkan. Beni senge ağlarsın oңашада sen жалғыз бақытыңды табарсың сенде арман қыз қайдан алдым төзімді қиялға көп беремін көңілімде өзіңді қимай келемін тілегім бір сен үшін жүрегім бір сен үшін армандаймын өзіңмен кезіге үшін тілегім бір сен үшін жүрегім бір сен үшін армандаймын өзіңмен кезіге үшін өмір мүмкін торығуға барады күн қиын оңай емес жолығу қоштасу қиын қайдан алдым төзімді қиялға көп беремін көңілімді өзіңді қимай келемін тілегім бір сен үшін жүрегім бір сен үшін армандаймын өзіңмен кезіге үшін тілегім бір сен үшін жүрегім
үшін армандаймын өзіңмен кезіге үшін қара соны Meni sengen aldarsın Oңашада sen жалғыз Бақытыңды табарсың Сенде ярман қыз Қайран алдым төзімді Қиялға көп беремін Көңілімде өзіңді Қимай келемін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Өмір мүмкін тұрғу Барады өтіп күн қиын Оңай емес жолдығу Қоштасу қиын Қайдан алдым төзімді Қиялға көп беремін Жүрегімде өзіңді Қимай келемін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Bir sen üçün Armandаймын өзіңмен кезіге үшін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Тілегім бір сен үшін Жүрегім бір сен үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін Армандаймын өзіңмен кезіге үшін La la di da 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 da, la la di da 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 da, la la di da 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 da. Mana, bizningki studiyaga kim keldi programmamizga atalgan ijodiyatingiz-da bu. Birinchi qatib aytishim bu yerda. Aytdingiz-da, ha? Shunaqa saqlag'anti. Qazikin ağa, bugungi shu sahnamizninki yana bir muhim bölüki bo'lgan Mastanalar arzusini amalga oshirish bir bölüki bor-ku. Siz bir naqshingizni o'zingizning mastanasi bilan aytasiz. Bu mastanangizni siz tek ko'rib baxmadingiz. Ammo bu mastanangiz siz biladigan, taniydigan mastana. Ha, yechet. Aşı chaqirib ko'rsam bo'libdi. Undaq bo'lsa sizni bir ayron qoldirib etay. Sizning bugungi naq maydonga kelgan mastanangiz bo'lsa, Shi Chunhui. 到啦！喂！老师，老师好，很高兴你来到我们的现场。怎么样啊？怎么样？怎么是你呢？
这是我。我们前段时间还一起参加了几个活动了。哈老师还不知道你要到现场，我给他给了个惊喜。哇！而且是我们还原来没有一起演，就是没有合作过，这还是头一次。第一次。希望你们合作愉快，谢谢。来，谢谢 Rahmat。我们两个是必须得配合。好。挨段，比如说太阳下山，明早也就爬上了。比如说我先开始，第2段你来开始，第3段我，第4段你，然后后边是一起来。好。合作一下，合作成功啊！好。下下明早你就爬上了，花儿谢了，明年还会一样的开。美丽小鸟一句我应做，我的青春小鸟一样不回来，我的青春小鸟一样不回来。别了那悠悠，别了那悠悠，我的青春小鸟一样不回来。别了那悠悠。青春小鸟样不回来，太难受了。太阳下山，明早你就爬上了。花儿谢了，明年还会一样的开。美丽小鸟一句。小鸟一样不回来，我的青春小鸟一样不回来。别了那悠悠，别了那悠悠，我的青春小鸟一样不回来。别了那悠悠，别了那悠悠，我的青春小鸟一样不回来。啦啦哩啦，啦啦哩啦，啦啦哩啦，啦啦啦。小鸟一句我应做，我的青春小鸟一样不回来，我的青春小鸟一样不回来。太阳下山，明早你就爬上了，花儿谢了，明年还会一样的开。美丽小鸟一句我应做，我的青春小鸟一样不回来，我的青春小鸟一样不回来。小鸟样不回来，别了那悠悠，别了那悠悠，我的青春小鸟样不回来，我的青春小鸟样不回来，我的青春小鸟样不回来。整个跑的100米，哇，我好激动，我好激动！哇，你们自己都激动，肯定激动吧？我真的特别激动，我就觉得我现在都说不出话的那种。已经把这个歌唱得很漂亮了，不用说话了。我激动的气都不够用了。沈春辉，我想问一下，这个哈老师的哪一方面最能感染你呢？哈老师他的音乐风格是非常多元化的，而且他是
每个一种音乐是一种的有一种思乡的之情，就是对我们新疆，然后是热爱家乡、热爱故乡这样的一个情怀在音乐里面。我们栏目组的对你们的小小的小意。哎，谢谢。谢谢。 Қазіргінаға, mana бұчу Шинжаң Әлташ Халқара Судочаклік шіркетідін сізге соғы қыған мәрвайет яқут ішімлігі. Рахмет, 谢谢。好像是这个一人一个是吧？ Mana Шишын Хойға Шинжаң Әлташ Халқара Судочаклік шіркетідінки Мамкап жәвхіріні соқылы. Шишын Хой 这是你的小礼物。谢谢姐姐。那么我们就期待着你的下一首歌曲。好的，谢谢。 Programımızın xasnamını Şinjan Paridiyo Soğutçaklık şirketi ağan. Hacıken ağanıki muhabbetim sen degen naqsını bir muhabbetlik orunda bitimizemdi. Başıldı kamsa. Dilden söygen yarımga Soğa kıldımdan akşamni Zepmi güzel muhabbetli Tulunaylık akşamni Dilden söygen yarımga Soğa kıldımdan akşamni Zepmi güzel muhabbetli Tulunaylık akşamni Ayrılmayız ikimiz Мәңгі geriştimiz Sevgi ezhardı köңlimiz Bu bozulmaz vədimiz Muhabbet sen, muhabbetim sen Muhabbetim sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen Ana sonra Söygen yarımga Soğa kıldımdan akşamdi Zepmi güzel muhabbetli Tulunaylık akşamdi Dilden söygen yarımga Soğa kıldımdan akşamdi Zepmi güzel muhabbetli Tulunaylık akşamni Ayrılmayız ikimiz Мәңгі geriştimiz Sevgi ezhardı köңlimiz Bu bozulmaz vədimiz Muhabbet sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen Muhabbet sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen Muhabbetim sen, muhabbetim sen Muhabbetim sen, sen Muhabbetim sen Aşkınağa, siz nurgun musabıqlarının bahalığıcısı boldunuz. Anandan keyin davamlıq muşundaq muhabbet küylerini etip turvatsız. Demek, özünüzün bir
Şu sanat hayatınızga nisbatan bir yürek sözlerinizni anlap baksam deyman. Yürek bilan naqsh etsak, ash adamning yuragiga bordi. Yuragimiz bilan naqsh yazsak, ash adamning yuragiga bordi. Yani davamlıq şundaq muhabbet kuylarini aytib, yurtimizni, devletimizni, etrafımızdaki muhabbetli kişilerimizni, barlıq güzelliklerini davamlıq kuylashingizini umid qilaman. Rahmat. Budra manga bir turli bir yangilik bo'ldi bu sahna. Qanday desiniz? Sahna kichik bo'lgan bilan buning ruhi shunda yo'g'on. Mush bir yaxshi prezent bo'ldi. 在此呢，非常谢谢我们的栏目组，让我有机会能与我的偶像哈斯根老师同台演唱一首歌，算是完成我一个小小的梦想吧。 Hayatda arzudan başqa yan chidamchanlik bo'lgandila, andın hayatning ma'nisi va ahamiyatini his qila olasiz. Iqtidorli bir san'atkor bo'lish uchun yangiliklar bilan tanishish, ko'p xil madaniyatlar bilan uchrashish, uzluksiz izdinish, avom san'atini ijodiyatning buliq qilishimiz kerak. Studiyada rangdor melodiyalar uzilmaydi. Naqshchi cho'lponlarning hayot hikoyasi tugamaydi. Undaqda kelar sonda studiyamizga zodi kim keladi? Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik.